Huwezi kuota kabla hujasinzia. Amina. Amen. Ariko ibyo ntabwo mbahaye uruhusa ariko ntacyo mushobora kubikoraho. Lakini nimewapa ruhusa lakini hamwezi kufanya. Ndashima Imana cyane. Namshukuru Mungu sana. Kuva kuwa kane kugeza uno munsi. Tangu Alhamisi mpaka siku ya leo. Twari hamwe mu giterane. Tulikuwa pamoja kwa mkutano. Reka ndeba abantu babaye hano ariko muri iyi minsi. Chani angalia watu ambao wamekuwa hapa hizo siku zote. Okay. Reka ndeba watara habaye. Acha tuangalie wale ambao hawajakuweko. Urabona nyine nibo benshi. Unaona wao ndio wengi. Uyu munsi rero ko ari umunsi wa nyuma. Siku ya leo kwa sababu ni siku ya mwisho. Ndabakorera icyo bita mu Cyongereza catch up. Tutafanya catch up. Summary y'ibyo. Tutafanya incamake y'ibyo twize. Tutafanya summary ya yale tumesoma. Ariko reka manze nshimire Bishop kuba barantumiye. Lakini wacha nimushukuru Bishop ambaye amenialika. Ni umunezero mwinshi kubona umwanya nk'uyu nguyu. Ni furaha nyingi kuona muda kama huu. Nkaza tugafatanya ijambo ry'Imana. Niweze kuja tuambatane kwa neno la Mungu. Ariko hari ikintu nsengera kuruta ibindi. Lakini kuna kitu ninachokiombea kuliko kingine. Nuko buri jambo twize rigira icyo rihindura muri twe. Ni kuwa neno tulilolisoma liwe na kila litakachobadilisha ndani yetu. Kuko hari igihe abantu bakunda umwigisha. Kwa sababu kuna wakati watu wanapenda mwalimu. Bakanezezwa gusa nuko bagize umwigisha w'umushyitsi. Wanafurahia kwa sababu wamekuwa na mwalimu ambaye ni mgeni. Ariko wabaza ngo ariko se ko mwarimu ufite umwigisha w'umushyitsi. Lakini ukiwauliza mbona mlikuwa na mwalimu ambaye ni mgeni? Ibyo yabigishije, yale aliyowafunza, byahinduye iki muri wowe? Yamewasaidia nini ndani yenu? Buriya abavuga butumwa benshi, wahubiri wengi, banezezwa nuko abantu babakunda. Wanafurahishwa kwa sababu watu wanawapenda. Haba ariko ntabwo Imana yadutumye. Lakini nawaambia Mungu hajatutuma ushaka ko abantu badukunda, kutafuta watu watupende. Ahubwo Imana yadutumye, bali Mungu ametutuma ngo dufashe abantu bakunde Yesu, ili tuwasaidie watu wampende Yesu, bihindura ubuzima bwabo, na iweze kubadilisha maisha yao, bashobore kubaho neza ku isi, waweze kuishi vizuri duniani igihe bagitegereje ijuru, tangu wangojee mbinguni. Haleluya. Kuko buri ubutumwa bwiza, kwa sababu habari njema, Paulo ameandika, aravuga ngo ubu butumwa tubabwira, akasema hii injili tunayowaambia, akagakiza tubabwira, hii wokovu tunayowaambia, kagira umumaro muri ubu buzima, inayo faida kwa maisha haya n'ubuzaza naho, na pia maisha yatakayokuja. Rero abantu benshi, kwa hivyo watu wengi babaho nabi muri ubu buzima, wanaishi maisha mbaya kwa haya maisha, bakagendana nabi n'Imana muri ubu buzima, na wanatembea vibaya na Mungu kwa maisha haya. Akavuga ngo wanasema la, wari mnagiye gupfa, nikiona ni karibu kufa, ngo nzihana, nitatubu. Ubeho nabi ubuzima bwose, uishi vibaya maisha yote, utegereje umunota wa nyuma ngo upfuje mu ijuru, ukingojea siku ya mwisho ili ufe uende mbinguni. Ngamabwira ikintu kimwe, chani waambie jambo moja. Niba wicayemo hano, kama umekaa hapa ukabugendera mu byaha, na unatembelea kwa dhambi, kandi ujya wumva ubutumwa, na unasikia injili, ntacyo urasobanukirwa, hujakielewa chochote. Kuko buriya, kwa sababu ubuzima Imana ibuduha, maisha Mungu akitupa maisha, bwari bwiza, ilikuwa maisha njema, kugeza igihe umuntu yakoze icyaha, paka siku mtu alifanya dhambi. Kandi Biblia iravuga ngo, na Biblia husema, Imana iravuga ngo, Mungu akasema, nta mahoro y'umunyabyaha, hakuna amani ya mwenye dhambi. Imana ivuga, Mungu anasema hivyo. Inshuro eshatu zose, mara 3 mu gitabo cya Yesaya, kwa kitabu cha Isaya, abisubiramo, akarudia, akavuga ngo, akasema, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga, hakuna amani ya wenye dhambi, ndivyo Mungu anasema. Rero bivuga ngo niba ugendera mu byaha, inamaanisha ukitembelea kwa dhambi, ubwo nta mahoro uzagira, kwa hivyo huna amani. Na tekereza, fikiria, fata umusore wenda w'imyaka 25, chukua kijana wa miaka 25, abeho nabi, aishi vibaya, kandi wenda mu gitabo cyayo, na kitabu chake Imana yanditse ko azageza ku myaka 90, Mungu ameandika atafikisha miaka 90. Umara imyaka yose 70, umalize miaka 70, ubaho nabi, ukiishi maisha mabaya, nta mahoro ufite, bila amani, utegereje kuzihana, ukingojea kutubu ngo uje mu ijuru, ili uende mbinguni. Buriya ikintu ubutumwa bwiza bukumarira, kuna kitu ambacho habari njema inakufaidi, bukwereka Yesu, inakuonyesha Yesu. Wamara kubona Yesu, ukishamuona Yesu, akaguha byose, anakupa yote. Ibyo turaza kubyiga nyuma ya saa 6. Hayo tutakuja kusoma baada ya saa 6. Kuko ubundi nyisho twari dufite, mafunzo ambayo tulikuwa nayo, yaravugaga ngo tuba abakozi b'Imana bihesha agaciro. Yalikuwa yanasema tu watumishi wa Mungu ambao wanajiheshimisha. Abakorinto ba 2, Korinto wa 2, ibice 6, sura ni ya 6. Turava ku murongo wa mbere, tutaanzia mstari wa kwanza, tugeze ku murongo
reka ne kugeza kure cyane nidushaka tugeze kwa kari oya reka tugeze kwa 10 kuko niho twagezaga tufikishe 10. Abakorinto ba kabiri Waraka wa Paulo wa Korinto wa pili. Abatara habaye ubwo muramenye ibyo twize icyumweru cyose. Wale ambao hawakuweko mtajua yale tumesoma wiki nzima. Ingingo z'ingenzi twize nizo ndi bubasubiriremo. Yale masomo maalum tuliyosoma ndiyo nitakayoyarudilia. Kuko nubundi cyangombwa kwa sababu ya maana suko umuntu aza mu nyigisho nyinshi. Si mtu aje kwa mafunzo mengi. Nuko mu nyigisho nyinshi wumvise. Ni kwa mafunzo mengi uliyoyasikia. Uvanamo ikintu ukagishyira mu bikorwa. Uweze kutoa kitu na kukiweka kwa matendo. Ubutaha wakwiga indi nyigisho. Siku nyingine ukisoma somo lingine. Ugakuramo ikintu ukagishyira mu bikorwa. Unatoa jambo lingine unaweka kwa matendo. Ubuzima bwawe bukagenda buhinduka buri munsi. Maisha yako yanaenda yakibadilika siku kwa siku. Na ubundi abantu benshi. Lakini watu wengi banezezwa no kugumaho bageze. Wanafurahishwa na kufika pahali wamefikia. Nikambereke ikintu. Chani waonyeshe kitu. Ndashaka no kugikosora. Na ninataka kukosoa. Hari ahantu henshi njya kwigisha. Mahali pengi naenda kufunza. Nkabona abantu b'urubyiruko. Naona watu vijana. Bakaza bavuga ati mushyiremo igisirimba. Wakisema weka gisirimba. Nkabona bose bagiye mu mwuka. Naona wote wanaingia kiroho. Bagasirimba kabisa. Wanacheza kabisa. Bagasirimba. Wanacheza kabisa. Bagasirimba. Wanacheza. Barangiza. Wakimaliza. Bavuga ati tugiye mu ijambo ry'Imana. Wakisema tunaingia kwa neno la Mungu. Kabona warasohotse. Unaona wametoka. Bakagenda bagahagarara hanze. Wanaenda na kusimama nje. Bakaganira. Wanazungumza. Ubutumwa bwarangira. Injili ikiisha. Bati tugiye kongera dusirimbe. Wanasema tunataka kucheza tena. Unaona wanarudi. Bagasirimba. Wanacheza. Habaze bari abantu. Unauliza je watu hawa bigeze bamenya icy'ingenzi cyari cyo? Wamefahamu cha maana ni nini? Kuko gusirimba. Kwa sababu kucheza. Mumbabarire ibyo ngiye kuvuga. Ni uyeradhi kwa yale nitakayoyasema. Mumbabarire ibyo ngiye kuvuga. Ni uyeradhi kwa yale nitakayoyasema. Gusirimba si ikimenyetso cy'uko ukijijwe. Kucheza si ishara ya kuwa umeokoka. Kuko nshobora gusirimba ntakijijwe. Kwa sababu naweza kusirimba bila kuokoka. Ahubwo kera ntarakizwa. Lakini uko zamani kabla sijaokoka. Nabyinaga kurushu. Nilikuwa nacheza kuliko hata sasa. Kuko ubusimbikora kuko ndashaje. Kwa sababu sasa sifanye kwa sababu mimi ni mkongwe. Wale wasaza bicaye. Ukiona hao wakongwe wameketi. Nimbona abasaza bangana nanjye. Nikiona wakongwe kama mimi. Basirimbye. Wakicheza. Nanjye nzajyamo. Nami nitaingia ndani. Ariko buriya ndabizi. Lakini ninajua. Kera bakiri bato. Huko zamani wakiwa wadogo. Bashobora kuba barasirimba. Inawezekana wamecheza. Ariko ngo umusaza nkuriye. Lakini kwa sasa araguruka yagira atya. Atasimama akifanya hivi. Akumva magufwa arakocagurika. Anasikia mifupa inapigana. Anasema la. Ariko babaje. Lakini hawa vijana. Kuiti gisirimba. Anaweza akacheza. Wahita bajya mu mwuka. Wanaingia kiroho. Lakini wacha niwaambie. Je, nta nubwo ndi mu basaza barwanya igisirimba. Mimi si kati ya Wakongo wanaopigana na gisirimba. Iyo mugiteye nanjye nigirira nk'umusaza nyine nka simva hondi. Nami sitoki pahali nilipo. Ariko nkakoma amashyi. Lakini napiga makofi. Ariko ndashaka kubabwira ikintu nabwiye muri iyi minsi. Lakini nataka kuambia jambo nililosema kwa siku hizi. Reka igisirimba kijye kikuzamura. Cha gisirimba ikupandishe. Cye kukuzamura mu mubiri gusa. Isikuinue tu kwa mwili. Awe kikuzamure no mu mwuka. Bali ikuinue kiroho. Wibaza iki kibazo. Ujiswali swali hili. Ariko iyo ndimo gusirimba. Nikicheza. Mba nkora iki? Ninafanya nini? Mba mbikorera ndi. Ninafanyia nani? Niba ubyikorera wowe ubwawe. Kama unajifanyia peke yako. Bizagarukira hano ku isi. Itarudia hapa duniani. Ariko niba uconnectinga ugafatana n'ijuru. Kama una uhusiano na mbingu. Kaba ngo ngiye kubyinira umwami wanjye. Unasema nataka kumchezea mfalme wangu. Umutima wawe ukamumwerekezaho. Moyo wako unauelekeza kwa Mungu. Igisirimba kizakugirira umumaro. Gisirimba itakuwa na manufaa kwako. Niba uri umuntu usenga. Kama wewe ni mtu anaye maombi. Ko nanjye iyo turi iwacu. Kwa sababu hata mimi nikiwa kwetu. Njya nsenga ngenda. Uwanga naomba peke yangu. Niba hari n'ikintu nkunda cyane. Kama kuna kitu ninachopenda sana. Njya mbyuka mu gitondo kare. Naamuka asubuhi mapema. Saa 11. Saa 11. Kubitamo inkweto zanjye za pantufure. Navaa kiatu yangu. Hashyiramo jezi nk'iza sport. Alafu naweka vazi kama za sport. Najya gukora marishe mu mujyi. Alafu naanza kutembea huko town. Kilometero 8. Ninaenda kilomita kama 8. Isaha. Saa moja. Ngenda nsenga. Nikienda nikiomba. Kuko biroroha gusenga iyo ugenda. Kwa sababu ni rahisi kuomba ukitembea. Ubundi je mbitegereje. Mimi nikiwaangalia. Byakoroha gusenga usirimba. Inaweza kuwa rahisi kuomba ukisirimba. Nta kindi ubuhugiyeho. Kwa sababu huzubai kwa kitu. Buryo ukora muvomo. Ukifanya movement. Bituma wa focused mu bwenge. Inakufanya ufocus kwa akili. Ubwenge bwawe bunyanyagira. Akili yako haiwezi kuzubazuba. Gusirimba gusa mukiterera hejuru. Lakini kama ni kusirimba tu kuruka juu. Ntabwo muzabaho muri. Hamtatoka pahali mlipo. Buri kintu cyose ukora. Kila chochote unachokifanya. Ukuje mu rusengero. Ukija kanisani. Byagombye kuguteza intambwe bikakwigiza imbere. Ingekupiga hatua upite mbele. Hello. Muranyumvise? Mnasikia. Nujya gusirimba. Ukienda kusirimba. Kandi abizi nindangiza kwigisha. Na najua nikimaliza kufunza. Ntabwo muri busoke mudasirimbye. Hamtatoka bila kusirimba.
uze kureba icyo usirimbiraho. Uangalie kile ambacho utakuja kuchezea. Niba ari icyifuzo cyo gusengera, kama ni hitaji ya kuombea, ugisirimbireho. uweze kusirimba ukiombea. Niba ari ugutumbira Yesu kamuririmbira, kama ni kumtazama Yesu na kumuimbia, usirimbireho. uweze kucheza ukimtazama. Nimugasirimbe gusa bimeze nka sport. Lakini msicheze tu kama sport. Mureke buri kintu cyose dukorera imbere y'Imana. Watoto tunachokifanyia mbele ya Mungu kibi cyo kuduteza intambwe, kiwe ni cha kutupigisha hatua. Haleluya. Haleluya. Naoze mbibwira aho twateranye ejo. Nilikuwa nawaambia wale tumeshiriki nao jana. Nkunda wa mama wabicara hano. Mimi wanga napenda wa mama walioketi hapa. Haraho mbona? Kuna wale ninaona baba barimo gusirimba hano wakicheza hapa. Mama marimo aragira gutya. Unaona mama anafanya hivi. Barimo kubahesha umugisha. Nasema eda anawabariki. Nibyo mama murimo gukora. Ni hivyo mnafanya. Mama anafanya hivi. Kabisa yarabyumvise. Huyo ameelewa. Sirimba ufite icyo usirimbira. Cheza lakini ukiwa na lengo. Gira ikintu ushyira muri wowe. Weka kitu kwako. Ujya guhaguruka. Ukienda kusimama. Nyambona nk'umusore akaturuka hariya. Naona kijana akitoka uko akimbia. Ujye ubanza wicharging. Uweze kujicharge kwanza. Yumva rero mana. Unasikia Mungu. Ngiye kujya hari imbere. Nataka kwenda mbele. Ndasirimba nsengera iki kintu. Nitacheza nikiombea kitu hiki. Minota 30. Dakika 30. Uzi kufata minota 30 unajua kuchukua dakika 30 ukiombea kitu kimoja. Ujye ukoze ikintu gikomeye cyane. Utakuwa umefanya jambo kuu. Nizere ko mwabifasha. Najua mmeshika hayo. Amen. 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 Hanyuma na wa mama wabicaye hano n'abasaza. Alafu wa mama pia wakongwe walioketi hapa. Mbona wale abahungu barimo kubirikiyo hano basirimba. Ukiona vijana wanatoa jasho wakicheza. Imana ruriya rubyiruko rwacu. Nanyi uko unafanya hivi useme hawa vijana wetu. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwakujilie. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwakujilie. Wacha nguvu za Roho Mtakatifu ziwabadilishe. Nawe tu ufanya hivi tu useme Mungu awabariki. Amen. Amen. Abakorinto wa 2 bice 6. Korinto 2 sura ya 6. Incamake y'ibyo twize muri iyi minsi ne. Tutasema kwa ghafla tu yale tuliyoyasema kwa wiki nzima. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku minsi yo gukirizwamo naragutabaye. Kwa maana asema wakati uliokubalika na alikusikia, siku ya wokovu na alikusaidia. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Tazama wakati uliokubalika ndiyo sasa, tazama siku ya wokovu ndiyo sasa. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Tusiwe kwazo la neno yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi. Kwihangana cyane mu makuba, katika saburi nyingi, mu mibabaro, katika dhiki, mu byago, katika misiba, mu biboko, katika shida, mu mazu y'imbohe, katika mapigo, mu midugararo, katika fitina, no mu mihati, katika taabu, tuwa maso, katika kukesha, kwirirwa ubusa, katika kufunga, dufite umutima uboneye, katika kuwa wasafi, dufite ubwenge, katika elimu, tutarambirwa, katika uvumilivu, tugira neza, katika utuwema, dufite umwuka wera, katika Roho Mtakatifu, dufite n'urukundo rutaryarya, katika upendo usio na unafiki, tuvuga ijambo ry'ukuri, katika neno la ukweli, dufite imbaraga z'Imana, katika nguvu ya Mungu, kandi dufite indwara zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na kushoto. Turi mu cyubahiro no mu buhemu, kwa utukufu na aibu, mu mugayo no mwishimwe, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema. Dutekerezwa ko turabashukanye ariko turabukuri, kama wadanganyao bali watu wa ukweli. Dutekerezwa ko turabatamenyekana nyamara turi ibirangirire, kama wasiojulikana bali wajulikanao sana. Dusa n'abagiye gupfa ariko turi bazima, kama wanaokufa kumbe tu hai. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, kama wanaorudiwa bali wasiouawa. Dusa n'ababara ariko twishima iteka, kama wenye huzuni bali siku zote wenye furaha. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, kama maskini bali tutajirisha furaha. Dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose, kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Amen. Amen. Inyigisho y'uyu munsi, mafunzo ya siku ya leo, naiciyemo ibice bikurikira. Tumeweza kugawanywa kwa sehemu kama hizi. Mbere turareba Paulo nk'umuntu ukunda kwigisha ikintu cyitwa kwihesha agaciro. Kwanza tutamwangalia Paulo kama mtu anayependa kufunza kujipea sifa njema. Nimusoma inzandiko za Paulo zose, ukisoma nyaraka za Paulo zote, aratubwira ngo niba uri umukristo, anasema kama wewe ni mkristo, niba wariswe umukristo, kama umeitwa mkristo, waba uri muto waba uri mukuru, ukiwa mdogo ama mkubwa, ugomba kwihesha agaciro. Unapaa kujipatia sifa njema, ukihesha agaciro, kujipatia sifa njema. Icya kabiri, jambo la pili,
turaza kureba tutakuja kuangalia icyo dukora ngo twihesha agaciro kile tutakachokifanya ili tujipatie sifa njema. Igice cya mbere kiravuga ngo ntabwo twe twihesha agaciro. Sehemu ya kwanza inasema sisi hatujipatii sifa njema, ahubwo twaragahawe, bali tumepewa. Umunsi Imana idufata, siku Mungu ametushika igatanga umwana wayo w'ikinege ngo aducungure, akamtoa mwanawe wa pekee ili atukomboe, yaduhaye agaciro gakomeye, ametupea sifa kuu. Haleluya, haleluya. Turaza kubireba, tutakuja kuangalia, hanyuma icya kabiri turuze kureba, alafu ya pili tutakuja kuangalia tugomba kuba Wakristo badahindurwa n'ibihe. Tunafaa kuwa Wakristo ambao hawabadilishi na nyakati, kuko ni wihesha agaciro, kwa sababu ukijipea sifa njema ukabugaragara neza hano, uangaliwe vizuri hapa, ariko waba uri ku isoko ukagaragara nabi, lakini ukiwa sokoni unaangaliwa vibaya, naho batakureba ukagaragara nabi, ukifika pale hawakujui unaangaliwa vibaya, ubwo wataye agaciro, tayari umeshapoteza sifa njema. Icya gatatu turi burebe, na tatu tutakaloangalia, tuba Wakristo, tunakuwa Wakristo bafite agaciro, ambao wana dhamani iyo tugendera mu mbaraga z'umwuka, tukitembelea kwa nguvu za Roho. Ibyo nibyo tugiye kureba uyu munsi. Hayo ndio tutakayoangalia siku ya leo. Haleluya, haleluya. Reka rero tugaruke inyuma, turudi nyuma, turebe Paulo, tuangalie Paulo nk'umwigisha, kama mwalimu wo kwihesha agaciro, wa kujipea sifa njema. Kwa magambo twasomye, kwa sababu kwa haya maneno tuliyoyasoma, aratubwira ngo, anasema umurongo wa 3, mstari wa 3, ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lote, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ili utumishi wetu usilaumiwe, ahubwo ku kintu cyose, bali katika kila neno twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu mu bintu byose, kwa kila kitu, ahantu hose, kila pahali, mu bihe byose, kwa kila nyakati, tuba abantu bihesha agaciro, tuwe watu wa kujipatia sifa njema. Haleluya, haleluya. Cyo ni ikintu cyiza cyane. Hilo ni jambo kuu sana. Paulo rero akunda kugaruka muri ibyo bintu. Paulo anarudilia maneno haya. Murebe mu Baroma ibice 2. Angalia kwa Warumi sura 2. Yandikiye abantu b'Abayuda. Amewaandikia Wayahudi. Abatereko mw'Abayuda mwe. Akawaambia ninyi Wayahudi, muvuga ko muzi Imana, mbona mnasema mnamjua Mungu, mukaba mwigira abigisha w'abandi, na mnasema nyinyi ni walimu wa wengine, ko mutukisha izina ry'Imana, mbona mnalitusi jina la Mungu? Umva ukuntu yanditse. Sikiliza vile amesema. Umurongo wa 17, mstari wa 17, ubwo witwa Umuyuda, lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi, ukiringira amategeko na kutegemea Torati, ukirata Imana, na kujisifu katika Mungu, ukamenya ibyo ishaka, na kuyajua mapenzi yake, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko, na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongozi wa vipofu, mwanga wa walio gizani, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto. Kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Mbese wigisha abandi, bali wewe uwafundishao mwingine, ntiwiyigishe. Je, hujifunzi? Kuhana kwiba na ukiba, wewe uhubiria kwamba mtu asiibe, bali unaiba. Kuvuga ngo ntugasambane na ugasambana, wewe usema kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe. Kuwanga ibishushanyo bisengwa na ukanduza urusengero, wewe uchukiaye sanamu wateka mahekalu. Ko wirata amategeko na ukagayisha Imana kuyacumura, wewe ujisifuye katika Torati, wa mvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati. Izina ry'Imana litukwa mu bapagani ku bwanyu nkuko byanditswe, kwa maana jina la Mungu linatusi katika mataifa kwa ajili yenu. Unajua kitu ambacho kitatendeka? Kangarukire kuri ba basirimbyi. Wacha turudi kwa wale ambao wanacheza. Ndabafite. Ninao. Nuzanu gasirimu. Ukikuja hapa na kucheza, warangiza abantu bakakubona wasirimbaga, alafu watu wakuone ukiwa unacheza. Warangiza hariya hirya bakakubona wagiye gusambana, alafu hapo wakuone ukiwa umeenda kusherati, bakakubona wagiye kunywa inzoga, wakuone ukiwa umeenda kunywa pombe, bakakubona mu bindi bidakwiriye, wakuone kama mambo mengine ambayo hayafai. Ari wasuri wa muntu ni wasirimbaga. Wanauliza, je, mtu huyo si yeye alikuwa anacheza? Uzatukisha izina ry'Imana, utakuwa umetusi jina la Mungu, uzaba witesheje agaciro, utakuwa umejiaibisha, uzaba usuzuguje Imana, utakuwa umemaibisha Mungu. Niba uririmba muri korali, kama unaimba kwa wanakwaya, ukabogaragara imbere y'abantu, unaonekana mbele ya watu, jya witondera imyitwarire yawe, jihadhari kwa mwenendo wako. Niba uri umupastori, kama wewe ni mchungaji, ukavuga ubutumwa, unatangaza injili, jya witondera uko ugenda, jihadhari jinsi unatembea, kuko uzatukisha Imana, kwa sababu utamtusi Mungu, umunsi uzagenda ukundi, siku utatembea vingine. Nigeze kujya ahantu, nimewahi kwenda pahali, ni isomo rikomeye cyane, nikasoma somo kuu sana.
iwacu twari dufite kampani yitwa Electrogas. Huko kwetu tulikuwa na kampani ambayo ilikuwa inaitwa Electrogas. Niyo yacungaga ibintu by'amashanyarazi n'amazi. Hiyo ndio ilikuwa inachunga mambo ya umeme na maji. Ubu barabitandukanije. Kwa sasa wamegawanya. Kimwe kijya mu cyitwa rege, ikindi amazi ajya muri wasaka. Moja ikaenda rege, nyingine ikaingia kwa wasaka. None rero aho nakoreraga ku kazi, pahali nilikuwa nafanyia kazi, mbona sinshobora gukora kubera abantu benshi. Nikaona siwezi kufanya kwa sababu ya watu wengi. Nari nyiyobora umuryango witwa AAA. Nilikuwa naongoza shirika inayoitwa AAA. Mfata computer. Nikachukua runono. Nakije imodoka. Nikawasha gari. Ngiye gukorera mu rugo. Nikaenda kutumikia nyumbani. Ngezeyo nsanga bakasa amashanyarazi. Nilipofika nikakuta wamekata umeme. Kandi nari narishyuye. Na nilikuwa nimelipa. Umujinya uranyica. Nikapatwa na hasira. Ndahaguruka ndagenda. Nikasimama na kuondoka. Barambona tu. Nikasema wataniona. Ndagenda ninjirayo ariko mfite umujinya ahantu hose. Nikaenda nikaingia lakini nilikuwa na hasira kila pahali. Ndatekereza kazi kanje bishe. Nikafikiria kazi yangu ambayo wameharibu. Na mimi nimelipa. Hanyuma ngeze kuri reception. Alafu nilipofika kwa reception, mpasanga umugore dusengana. Nikapata mke ambaye tunashiriki pamoja. Arambwira ati se kuri hano. Akaniuliza mbona uko hapa? Ninje gutonga. Nimekuja kupiga kelele. Atoya. Akasema la. Tibanza utuzeho gake. Tulia kwanza kidogo. Tibanza utuze. Tulia kwanza. Gutongana. Usipige kelele. Uri umukozi w'Imana. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Nani wacho muzajya muza mudukandagire ngo nuko turi abakozi b'Imana. Nikasema mtakuja mtukanyage kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Mbona umudamu aracecetse. Nikaona mama tulia. Ndatambuka. Nikapita. Njya kwa chef. Nikaingia kwa chief. Mwebwe. Nikasema ninyi. Mungupira mutamashanyarazi kandi arishyuye. Mnakataje umeme na mimi nimelipa? Rero. Nikamwambia lakini. Atuje rwose yari umudamu umuyobozi ari kutuje. Alikuwa ni mama kiongozi lakini mtulivu. Twabonye ikibazo kuri konteri yawe. Tumeona tatizo hapo kwa cash power yako. Turinjizamo amafaranga. Tunaingiza hapo pesa. Tukabona warishyuye. Tunaona umelipa. Kandi ntibibaho. Na haipo. Subirayo tuzanire fagitire icyo gihe twari tutarakoresha cash power twakoreshaga za fagitire. Tulikuwa unzanire fagitire zose turebaho ikibazo kiri. Nenda ukaniletee karatasi yako alafu tuone pahali umelipa. Ntabwo mwagombaga kunkupira mwagombaga kuntuma nkazizana ko mutanyiciye akazi. Nikasema mungelikata umeme lakini mungeniita nilete lakini bila kukata. Umujinya wasohokaga mu matwi no mu maso hose. Hasira ilikuwa inatoka kila pahali. Ajaza arambwira ati rero wa mugabo we. Wakaniambia mzee, urabona mfite abantu benshi ngomba guseriva. Unaona nina watu wengi ambao ninafaa kuwaserve. Busohotse tuze gutonga na bari yabarangije. Toka tukuje kubishana hao wakiwa wamemaliza. Uyu mugore aransuzuguye. Huyu mama ameniaibisha. Ariko kandi ikibazo nikiri bukemuke ntazanye fagitire. Lakini haiwezi kutatulika kama sijaleta hiyo kitambulisho. Ndatahanja mu rugo. Nikaenda nyumbani. Mfata amafagitire yose. Nikaleta fakta zote. Nyasubiramo. Nikarudia. Nsanga koko. Nikapata. Hari ahantu nishyuye amafaranga 9,000. Nikapata kuna mahali nimelipa 1090. Bandika nabi. Lakini nikapata wameandika vibaya. Bandika ko nishyuye 90. Nilikuwa nimelipa 9,000 wakaandika nimelipa 1090. Amafagitire yose aje nyuma. Nilipoleta sasa hizo vikaratasi. Bakamera nk'abo bandi mu mwende. Wanakaa ni kama wako na deni. Bakabona harimo ikibazo. Wanaona sasa kuna tatizo. Asemana. Kasema Mungu. Ko natonganye. Mbona mimi nimebishana? Numva Imana imbwira ngo rero ngo ubutumwa wabuvuze. Nikasema Mungu akisema umesema injili. Umeshasema injili. Abantu bose aho wanyuze. Kila pahali ulipopitia. Bajagaho ko uvuga ubutumwa. Walikuwa wanakuona ukisema injili. Uri umukozi w'Imana. Ukiwa mtumishi wa Mungu. None wabuvuze. Kwa hivyo sasa umetangaza injili. Icyo basigaranye mu mutwe. Yale waliobaki nayo kichwani. Uri umukozi w'Imana. Kwa kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Ariko umunyamahanga. Lakini mtu ambaye ni mtu wa makelele. Asemana mbikore wiki. Nikasema Mungu sasa nifanyeje? Genda unyura aho wanyuze hose. Nenda upitie pahali umepitia. Usaba imbabazi. Ukiomba msamaha. Mfata ya mafagitire yose. Nikaweza kuchukua hizo vikaratasi. Ikintu cy'igifaride kingana giti. Nilikuwa na ndayateruranya kubita munsi y'ukwa. Alafu nikachukua huo mzigo nikabeba. Natsi imodoka nsubira ku biro. Nikaenda mpaka ofisi. Ndagenda ngera kuri wa mudamu. Nikafika kwa huyo mama. Abonye nzanye ibyo bifagitire byose. Alipopata nimekuja na hiyo makaratasi. Akasema sasa imeharibika. Azanye ibyemezo. Ameleta sasa hakikisho. Hatutampona. Mbona umugore yagize ubwoba. Nikaona mama amekuwa na uoga. Arambwira ngo se pastor. Akasema pastor. Nikasema yes. Ngo fagitire wazibonye. Akasema hizo vikaratasi umepata. Arambwira ni kinzanye. Nikasema kilicho nileta. Kuri reception. Niko kwa reception. Nawe ni umbabarire. Nikasema nisamee. Nubwo mwampemukiye. Hata kama mmeweza kufanya makosa. Ibyo navugaga byari byo. Yale nilikuwa nasema ni ukweli. Hari itegeko bari bishe. Kunayo sheria walikuwa wameharibu.
ariko umwuka arambwira, lakini roho akaniambia nubwo bakoza amakosa, hata kama wamefanya makosa, ntabwo wari wemerewe kugenda utukisha izina ry'Imana. lakini ukuwa na ruhusa ya kuweza ukienda ukitusi jina la Mungu. Nenda ukaomba msamaha. Mbwira wa mudamu wo kuri reception. Nikaambia huyo mama wa reception, nturabizi sister. Nikamwambia unajua sister, nimumbabarire, mnisamehe. Niburiya nari mfite stress. Mimi nilikuwa na stress, ariko lakini nisubiyemo ndatekereza, nimejirudilia na kufikiria, sanga niyo mwebwe mwankorera ibyaha, nikapata hata kama ninyi mnaweza kunifanyia dhambi, ntabwo bimpesha uburenganzira bwo kuza gukora ibyaha, haijanipa ruhusa ya kuja kufanya dhambi hapa, mumbabarire, mnisamehe. Ndagenda ngira kwa chef, nikaenda nikafika kwa chief, sanga nari wenyine abantu bose yagomba guserva baranye, nikapata ako peke yake. Ninje mbona nawe agize ubwo, nilipoingia naye nikaona amehofu. Huyu mugabo simukira, akasema huyu mzee sijui nitamfanyaje. Ati se fagitire urayiziza, akasema je, umeleta hizo vikaratasi? Dawe ndazizanye. Nikasema nimeleta. Ni none madam, je mama, nikamanza ngubwira ibintu bibiri, cyane kuambia mambo mawili. Icya mbere, kwanza mumbabarire, munisamehe. Icya kabiri, pili mumbabarire, munisamehe. Kuko ivyo wambwiraga, kwa sababu yale ulikuwa unaniambia nimepata ni ukweli. Ikosa nimwe mwarikoze, kosa ninyi ndio mmefanya, ariko kwa mwarakoze ikosa, lakini kuwa mmefanya kosa ntabwo bimpesha uburenganzira, haijanipa ruhusa bwo kuza ntonga ya kuja nikipiga makelele. Umbabarire, unisamehe. Genda umukozi w'Imana, mimi ni mtumishi wa Mungu, ntabwo nemerewe kugendera mu mbuto za kamere niyo waba wampemukiye. Sina ruhusa ya kuenda kwa nafsi, kwa sababu hata kama umefanya makosa. Yarambwiye ngo, kwa sababu mfalme ameniambia n'umwanzi wawe ujye umusabira umugisha, hata adui yako muombe baraka, ukazamurijwe utongana, usikuje ukimpigia kelele. Mudamu mbona arandebye, nikaona mama ameniangalia, ararira, akalia. Arambwira ngo pastor, akasema mchungaji, ngo cyakora, lakini nguru umukozi w'Imana koko, wewe ni mtumishi wa Mungu hakika. Ngo nubwa mbere mbonye umukiriya, ni ya kwanza nikimwona mteja uza ambaye anakuja kandi afite ukuri na akiwa na ukweli, agasaba imbabazi na kuomba msamaha. Ndavuga ngo icyo nagusabiye imbabazi, nikamwambia kile nimeomba msamaha nuko natonganye, ni kwa sababu nimebishana. Kuko ibindi byo nemerewe kuza nkakubwira ko mwankoreye amakosa, mengine nilikuwa na ruhusa ya kuja kuambia mmenifanyia makosa, ariko sinemerewe gutonga, lakini sikuwa na ruhusa ya kubishana. Haleluya, haleluya. Kwa niyo Paulo yabwiraga aba bantu, kwa sababu Paulo akiwaandikia watu hao, izina ry'Imana riratukwa mu bapagani, jina la Mungu linatusiwa kwa pagani kubera imyitwarire yao, kwa sababu ya mwenendo wenyu. Yigishaga aba bantu, alikuwa anawafunza watu hawa kwihesha agaciro, kuweza kujipea sifa njema na kumuheshimisha Mungu. Reba mu Wakorinto ba mbere, angalia kwa Wakorinto wa kwanza ibice 4 sura ya 4. Turacyari ku ngingo ya mbere, tuko kwanza kwa kundi la kwanza. Paulo umwigisha wo kwihesha agaciro, mtumishi wa kujipea sifa njema. Umurongo wa mbere w'icyo gice cya 4, mstari wa kwanza sura hiyo ya 4. Nuko rero kwa hivyo abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho kuba abanyamurava. Mtu na atuhesabu hivyo kuwa watumishi wa Kristo na wawakili wa asiri za Mungu. Umurongo wa 2, mstari wa 2. Hapo tena inayohitajika katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Haleluya, amen. Twebwe aratubwira ngo abantu bajye badutekereza, akasema watu watufikirie. Halo, haleluya. Muracyankurikira? Je, mnanifuata? Muracyankurikiye? Mnanifuata? Muracyankurikiye? Mnanifuata? Iyo abantu bagutekereza bati, watu wakikufikiria wanakufikiriaje? Kuko navuze ngo abantu bajye badutekereza, kwa sababu amesema watu wakitufikiria, abantu bajye batuvuga, watu wakitusema, abantu bajye batubona, watu wakituona, abantu badutekereze, watu wanaotufikiria ko turi abakozi ba Kristo, kama sisi ni wawakili wa Kristo. Ukubonye anayekuona aseme huyu mama, huyu mama ni umuntu w'Imana, ni mtumishi wa Mungu. Uriya mugabo, huyu mzee, uriya mugabo, huyu mzee ni umuntu w'Imana, ni mtu wa Mungu. Uriya musore, huyu kijana ni umuntu w'Imana, ni mtu wa Mungu. Muribuka mu gitabo cya Danieli, mnakumbuka katika kitabu cha Daniel, hari ahantu umwami witwa Bershaza, kuna pahali mfalme anaitwa Bershaza yatumye kuri Danieli, ameweza kutuma kwa Daniel, aramubwira ngo, akamwambia numvise bakuvuga, nimesikia wakikusema, numvise bakuvuga, nimesikia wakikusema. Aho tuwe muri quartier bakuvuga ngo, pale unaishi kijijini wanasemaje? Aho ugiye ku ishuri bakuvuga ngo, pale unaenda shuleni wanasemaje? Aho ucuruza mu isoko bakuvuga ngo, pale unafanya biashara wanasemaje? Aho ugenda mu muhanda bakuvuga ngo, pale unatembea barabarani wasemaje? Numvise bakuvuga, nimesikia wakikusema. Bajye bakuvuga, wakikusema, baje nguriya ni umuntu w'Imana, waseme huyu ni mtu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kuko buriya, kwa sababu hivi nibyo nababwiraga kuri uriya mugore, ndipo nilikuwa nasema kwa mama huyo, naragiye nsaba imbabazi, nimeenda na kuomba msamaha, ariko nasenze, lakini nikiwa nimeomba, nageragaho wese, na yule nilikuwa namfikia
namwambia roho, umva rero umwuka, naambia roho, uza makosa nakoza hapa, unajua makosa niliyoyafanya hapa, fatanya nanjye, saidiana na mimi, wemeza aba bantu, uweze kuhakikisha watu hawa, uhanagura ibyo nakoze, uweze kufuta yale niliyoyafanya. Nasaba imbabazi, nikiomba msamaha, abona bose naona wote wanashangaa. Ngeze kuri chef, nilipofika kwa chief, musabye imbabazi, nilipomwomba msamaha, ararira, akalia. ati cyakora, lakini nubwo twakwiciye akazi, takama tumeharibu kazi yako, uri umuntu w'Imana, wewe ni mtu wa Mungu. Nubwa mbere mbonye, ni mara ya kwanza nikiona umukiriya twakoreye amakosa, mteja ambaye tunamfanya makosa azasaba imbabazi, akija na kuomba msamaha. Tekereza ko yahagurutse mu biro bye, fikiria amesimama kwa ofisi yake, akamuita technician, aramperekeza, akanisindikiza, ajya mu rugo, akaenda nyumbani, kumake sure ya kwamba nyaya stima imerudi. Tuhita tubishuti, tukawa marafiki, ko ndi umuntu w'Imana, kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu. Watufikirie turi abantu w'Imana kama watumishi wa Mungu. Haleluya, 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 amen. Kuvukiri muto, kuwa wewe ni mdogo, ugambirire nka Danieli, uweze kuweka hazina kama Daniel, kutaziyandurisha ibintu byose byo hanze, ya kuwa hutajichafua na mambo ya nje hapa. Abantu ni bakuvuga, watu wakikusema, bakuvuge ko ubaha Imana, waseme ya kuwa unamheshimu Mungu, ubinyangamugayo, wewe uwe ni muungwana. Haleluya, haleluya. Niko Paulo avuga, hivyo ndivyo Paulo anasema, umwigisha, mwalimu ukwihesha agaciro, wa kujipea sifa njema. Murebe muri Timotheo wa 2, angalia katika Timotheo wa 2, amagambo meza cyane, maneno mazuri sana. Aya ngaya yo, haya yabwiraga abashumba, alikuwa anaambia wachungaji. Umurongo wa 10 igice cya 2, sura ya 2, umurongo wa 15, mstari wa 15, aravuga ngo, anasema, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, jitahidi kuonyesha kuwa umekubalika na Mungu. Haleluya, haleluya. Kwishyira Imana, kujionyesha kwa Mungu, ushimwa, kuwa mtu aliyekubalika, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, mtendakazi asiye na aibu, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri, ukitumai kwa halali neno la kweli. Haleluya, haleluya. Ariko aya magambo murayumva? Lakini haya maneno mnasikia? Haya magambo murayumva? Haya maneno mnasikia? Ngo nuzi imbere y'Imana, ukija mbele za Mungu, abayumbi, waombezi n'abajene b'abasirimbyi, na pia vijana wa nuzi imbere y'Imana, ukikuja mbele za Mungu, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, kuja mbele za Mungu kama mtumishi wa Mungu ambaye anasifiwa, mbere yo kuririmba, kabla hujaimba, mbere yo gusirimba, kabla hujacheza, mbere yo kwiterera hejuru, kabla hujaruka, ujye ubanza wibaze, ujiulize, ngo y'Imana ndeba, Mungu akiniangalia imbonite, anaonaje? Ujye ugira umwete, jitahidi wo kwishyira Imana, kujionyesha kuwa nk'ushimwa, umekubaliwa na Mungu, umukozi w'Imana, mtendakazi ushimwa, asiye na sababu ya udakwiriye kugira ipfunwe, ambaye asiye na sababu ya kutahari. ishobora kukureba, kuna sababu Mungu anaweza kukuangalia ukagira isoni, unaaibika kubera ibyo ubamo, kwa sababu ya yale unayotembelea, lakini uwe na bidii ya kujionyesha kwa Mungu nk'umuntu ushimwa, umekubalika. Amina, amen. Umurongo wa 20, mstari wa 20, akatubwira ijambo rikomeye, anasema neno kuu, ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, bali bana vya miti na vya udongo, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, vingine vina heshima, na ibindi bakabikoresha ibiteye isoni, vingine havina. Iwacu huko kwetu tugira umugani uvuga ngo, tuna methali ambayo inasema, sinzi ni uri bumenya mu Giswahili, tutajaribu, ngo niwigira agatebo, ukijifanya dustbin, bazagukoresha iki? Watakutumia hivyo. Bazagukoresha iki? Watakutumia kwa nini? Bazakuyoza ivu, wataweza kuchukua vumbi. Niwigira agatebo, wewe ukijifanya chombo ambacho hakina manufaa, bazakuyoza ivu, wataweza kukutumia kwa kuchukua vumbi, kwa sababu nyumbani habamo ibikoresho, kuna vifaa, bimwe babiriraho, vimoja wanakulia, ibindi babiyoza ivu, vingine wanachukua nazo vumbi. Agatebo, wewe ukijifanya kifaa ambacho hakina manufaa, wataweza kukuchukua nacho vumbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Murongo wa 21, mstari wa 21, nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza rwose. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na haya, atakuwa chombo hakika, heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Murabibona neza. Mnaona vizuri. Hari ibintu dukora. Kuna yale tunayoyafanya. Mwijuru bakakureba. Mbingu wakikuangalia. Imana ikifata kuitamo. Mungu anajishika kwa tama. Wataye agaciro. Ukiwa umepoteza heshima. Ayo wale mabwiri ikintu gikomeye. Lakini wacha niwaambie kitu ambacho ni kuu. Kuba umushumba. Kuwa mchungaji. Ugahagarara imbere y'abantu. Na kusimama mbele ya watu. Ukabwiriza. Na kuhubiri. Buranya ntangara cyane. Mimi nashangaa sana. Ukabuze ngo uyu mushumba. Unajua mchungaji huu? Turamuzi neza. Tunamjua vizuri. Ni umusambanyi. Yeye ni msherati. Ariko agahagarara hano. Lakini anasimama hapa. Akabwiriza. Anahubiri. Kabona nani isoni afite. Unaona hata haibiki. Mwijuru bifashe kuitamo. Mbinguni wamejishika kwa shavu. Uriya muntu. Wanajiuliza je, mtu huyu Nivyo yarayemo. Na yale amelala ndani. Aratinyutse. Anakuwa na ushujaa. Afashe mikrofone. Anachukua mic. Agiye kugatuti. Anaenda madhabahuni. Arabwirije. Anahubiri kweli. Imana ikumirwa. Mungu anashangaa. Ikifata kuitamo. Mungu anajichukua kwa shavu. Pastor. Agahaguruka. Anasimama. Agasiga kubisa umugore. Anaacha akiwa amemchapa mke. Rega ibyo mvuga arabizi. Yale ninayosema naelewa. Imyaka yanjye maze. Kwa miaka yangu niliyoimaliza. Nimeona mengi. Rambura ikiganza. Ananyosha mkono. Anamchapa kofi mkewe. Anakuja hapa. Agatunganya ikoti. Alafu anaandaa suti. Anasema ndugu zangu. Tu watumishi wa Mungu. Bao wanajipea sifa njema. Imana ivuga ngo. Mungu anasema. Na bya bindi wakoze. Na yale uliyoyafanya. Taya agaciro. Haina manufaa. Ndio maana Paulo anawaambia watumishi wa Mungu, anawaambia Wakristo wote, ukikuja kuonekana usoni pa Mungu, wewe jitakase kwanza, uwe kifaa cha Mungu ambacho kinatumika kwa mambo ya heshima. Lakini kuna wakati nawaambia watu, je, mnamjua Mungu? Je, Mungu mnamfahamu? La. Abantu bajya baza kamwe na bariko twigishe ngo umuntu abahote atajya mu byaha. Kuna watu wanasema tufundishe mtu anaishije bila kwenda kwa dhambi. Ni byoroshye nko kumenya Imana. Hiyo ni rahisi kama kumjua Mungu. Icyo cyonyine. Hiyo tu. Kuko reka mbereke. Kwa sababu acha niwaonyeshe. Ubu sindi hano Nairobi. Si niko hapa Nairobi. Sinaraya heriya muri hoteli. Simelala hapo kwa lodge. Bishop yanjanye. Bishop amenipeleka. Angeza kuri Stardom. Akanifikisha hapo stadium. Arataha. Alafu akarudi. Yabwirwa n'iki byo nasigaye nkora. Kwani atajuaje yale niliyobaki nikiyafanya? Ni hoteli narayemo. Nimelala hapo kwa lodge. Harayemo swari. Baraye babyina. Wamelala wakicheza. Mwijoro nka saa 8. Usiku kama saa 8. Numvaga abakobwa bagenda mu makoridoro aho ngaho nabo. Nimesikia mabinti wakitembea hapo na vijana. Ubwo siyo manuka nkajya kubyina. Si hata mimi ningeshuka niende kucheza. Mbona hakuna mtu angenijua? Wenda nkanatambikana n'inkumi imwe muri izo na niweze kupeleka hata binti mmoja kati ya hao. Nilale na yeye. Ninde wari kubimenya? Ni nani angelifahamu? Sinari kuzano nkabwiriza. Siningekuja hapa nihubiri. Ariko reka nkubwire ikintu. Lakini wacha nikuambie. Nishobora kuzano nkabwiriza. Naweza kuja hapa na kuhubiri. Ariko numva ijwi iri inyuma yangu. Lakini nikisikia sauti kutoka nyuma yangu. Uratinyutse. Wewe una ushujaa. Ufashe mikrofoni. Unachukua mic. Uravuga. Na kusema. Nibyo wakoze. Na yale uliyoyafanya. Ureba. Ukiangalia. Kuko maso ya Yesu. Kwa sababu macho ya Yesu ntabwo ajya tuvaho. Hayawezi kutoka kwa sisi. Kandi je icyo mbikundi. Na mimi kile ninachopendea. Maso ya Yesu. Macho ya Yesu. Na matwi ya Yesu. Na masikio ya Yesu. Bihora bindeba. Kila mara hunitazama. Iyo mvuza amagambo. Nikisema maneno adatunganye. Ambayo hayamfai Mungu. Intambwe. Naenda kupiga hatua. Umwuka arambwiye. Nasikia Roho akiniambia. Uri uvuze nabi. Vile umesema vibaya. Iyo maze kuvuga ikintu. Nikisema jambo. Hari nigiyemba ntarakivuga. Kuna wakati hata sijasema. Umwuka arambwira. Nasikia Roho akisema. Shiraho agapfukamunwa. Weza kuweka mask. Kimya. Kaa kimya. Yeah. Na weka mask. Weka mask. Ariko ngumva muri jewe. Lakini nasikia ndani yangu. Huyu muntu naringiye kumubwira ijambo. Huyu mtu ningelimwambia neno. Ningemwambia atoke kwangu. Wewe arabagabo tugira ikibazo. Hata wazee tuna shida. Uzikuona umuntu agusuzugura. Unajua mtu kuona akikudharau. Ukiwa mzee. Kumva kamere y'umugabo. Unasikia sasa ile nafsi ya uzee. Inakuambia muambie neno. Amenye kutaragafuka ivugwa rimwe. Ajue wewe ni mwanaume kamilifu. Atazana gusuzugura. Asiweze kukudharau. Mungu akakubwira ngo Roho anakuambia weka barakoa. Funga umunwa. Wewe funga mdomo. Ugafunga umunwa. Na unafunga mdomo. Kaudoda. Na unafunga mdomo. Kukumva muri wewe. Lakini unasikia ndani yako. Unasikia vitu zikisema. Nasikia vitu zikisema. Nasikia mambo yanachemuka. Kwa sababu ulikuwa unataka kumwambia. Na hata unasikia ukienda ukichemuka.
bijya bibaho nanyi inawafikia buriya kugira ngo twiheshe agaciro ili tujipee sifa njema menya ko Imana ikureba jua Mungu anakutazama. Haleluya. Haleluya. Icyo gusa Hiyo tu. Kera nyiri umusore uko zamani nikiwa kijana nakijwe mfite imyaka 25 nimeokoka nikiwa na miaka 25 ariko se Mana lakini Mungu none nazasubira mu byaha nikiweza rudi kwa dhambi nivugira ibyaha byanjye mimi nasema dhambi zangu kuko narabyihanye kandi mbivamo kwa sababu nimetubu na nimetoka. Kwa hiyo wewe mundebu hivi mnaniona nagiraga icyaha kimwe nilikuwa na dhambi moja gikomeye ambayo ni kuu cyari kuzankura ku isi ambayo ingelinitoa duniani. nari umusambanyi Mimi nilikuwa msherati, baba bagore ikiwa wanawake ikiwa mabinti, hanyuma ndakizwa alafu nikaokoka. hajya mbwira Imana kwa naambia Mungu, none se Mana je Mungu ko numva byaha bikitogota muri giye, mbona nasikia dhambi bado inachemuka ndani yangu, kandi ko imbere yanjye mbona abagore bagihari n'abakobwa, na naona mbele yangu kuna mabinti na wake wako wengi. Hii ntambara nzayirwana nguki, hii vita nitaipiganaje? Imumuntu umwe gusa nipe tu, akanipa dawa moja, ujye ugendera imbere yanjye, tembelea mbele zangu, aho uzajya hose, kila pahali utakwenda, aho bakuzi naho batakuzi, pahali wanakufahamu na pahali hapakufahamu, ujye umenya ko nkureba, ujue ninakutazama. ntangira kubyimenyereza, nikaanza kujizowesha, naba ngenda mu nzira, nikitembea njiani, nkumva Yesu ndi inyuma, nasikia Yesu yuko nyuma yangu, arandeba, ananiangalia. ntangira kuyambwira umutima wanjye, nikaanza kuambia moyo wangu, moyo wangu, witonde, wewe jihadhari, Yesu ananiangalia. aho ngenda hose, pahali ninaenda, umutima wanjye, moyo wangu, witonde, jihadhari, kuko Yesu arandeba. Yesu ananiangalia. Nabandi mu muhanda, nikiwa barabarani, nabandi mu nzu, nikiwa nyumbani, nabandi mu Rwanda ho banzi, nikiwa Rwanda pale wananijua, nikiwa wapi, Yesu ananiangalia. Icyo kintu kizakurinda ibyaha, hiyo ndiyo itakaye kulinda dhambi, kuko ntaho uzigera ujya Yesu atareba, kwa sababu huwezi kwenda pahali Yesu aone. Ukimenyereza kugendera imbere ya Yesu, ukizoea kwenda mbele ya Yesu, ukiranuka bizakorohera, kuwa mwenye haki itakuwa rahisi cyane. Hiyo ni ukweli. Kwereka ibyaha byinshi, dhambi nyingi, iyo abantu bagiye kubikora, watu wakitaka kufanya, bamwe bazimya amatara, wamoja wanazima taa, abandi bagakinga inzugi, wengine wanafunga milango, bakibwira ngo abantu ntibawabona, wanadhani watu hawaoni, bakibagirwa ko Yesu udashobora kumukingirana, wanasahau ya kuwa Yesu huwezi kumfungia. is watching. Yesu anakuona. Ubutaha ujya gukora ibyaha, ukitaka kufanya dhambi mara tena, ama mtu anakuambia tutende dhambi, twigire Mombasa nta uzabimenya, twende Mombasa hakuna yule atakayefahamu, uzibuke yuko kumbuka ya kuwa na Mombasa Yesu arahareba, na hata Mombasa Yesu anaangalia. Haleluya, haleluya. Bamwe muri mwebwe, wamoja kati yenu bashobora kuva hano, wanaweza kutoka hapa bakagenda bakajya za Naivasha, wanaenda mpaka Naivasha, agashaka yundi mugore, anaoa mke mwingine, akavuga ati nta uzabimenya, anasema hakuna yule atakayefahamu. Umugore mfite Naivasha, mke ambaye ni naye Naivasha, ninde azamenye ko mufite? Ni nani atakayejua ya kwani? Nani atakayejua ya kwani? Nimepata kazi. Wabonye akazi? Umeona kazi huko? Unashakira yundi mugore, na ukapata mke mwingine huko. Hayo yanakuweko. Halo. Ariko mwendabona muri beza, lakini ninyi mko sawa, ntabwo mwabikora, hamuwezi kufanya hayo. Kuna mtu anaweza kufanya hayo ndani yenu, na inaona nyinyi ni waungwana, hamuwezi kuyafanya hayo. Lakini wakwetu pia wanaofanya, nao ni waume wazuri kama ninyi. Inawezekana hata ninyi mnafanyanga hivyo. Lakini jua haya, kama unakaa mbele za Mungu, pahali utakwenda, macho ya Mungu yanakuangalia. Hiyo ndiyo imenitoa kwa dhambi. Hata ulete, hata kama haijakuja, kuna pahali inakuja ikiwa imefungwa vizuri, ikiwa imefungwa vizuri kwa bahasha, lakini Roho anakuambia jihadhari, hapo kuna kaa shida, kuna danger hapo. Alafu unakuwa macho, unaweza tena kuinua macho, unasema kuna kitu kimoja, kitu ambacho kiko hapo, Yesu ananiangalia. Haleluya. Unaona watumishi wa Mungu, kuna wakati shetani anakutumia mtu, anakuja umuombee, lakini ni mtumwa wa Ibilisi. Roho anakuambia jihadhari, hapa kuna mtego. Ninaweza kuwapa mifano mingi, lakini mtumishi wa Mungu mmoja, mke amewahi kukuja, walikuwa wamemwekelea mtego,
wakitaka kumdanganyishia. Vile tunataka kuomba tukifunga macho. Wengine wamekaa hapo dirishani na kamera. Wakati ameanza kuomba akifunga macho, mke akaanza kufungua vazi. Alipofungua macho akapata mke amefika hapa akifungua. Akamuuliza unafanya nini? Mke akamwambia hayo usiyafanye marefu. Usiyafanye marefu. Lakini kama singekuwa roho, wangemlipiga picha alafu wamudanganyishie eti wamemshika akifanya usharati na mke huyo. Lakini Yesu yu macho kwa ajili yetu. Haleluya. Kila pahali utakapokwenda ujue Yesu anakuangalia. Hili ni jambo kuu sana. Tukitaka kujipea sifa njema, tembea na Yesu. Kwa sababu kuna vitu tatu nawaambia kwa haraka. Jambo la kwanza, sisi hatujipei sifa njema, tunapewa. Haleluya. Ndiyo maana Paulo akiandika hapa, ameandika dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ona sasa ndiyo wakati wa kukubaliwa. Uyu niwo munsi wo gukirizwa. Hii siku ndiyo ya kuokoka. Aha niho duherwa agaciro. Hapa ndipo tunapewa dhamani. Mungu anakuchukua, ikakureba, anakuangalia, ikagutangaho amaraso y'umwana wayo. Atatoa damu ya mwanawe, ikaguha agaciro. Na anaweza kukuheshimisha. Agaciro kawe, heshima yako ntabwo ugahabwa n'ababyeyi. Huwezi kuipewa na wazazi. Agaciro kawe, heshima yako ntabwo ugahabwa n'ibyo utunze. Hutapewa na yale unayo kama utajiri. Heshima yako ntabwo ugahabwa n'amashuri wize. Hutapewa na masomo uliyosoma. Agaciro karuta kandi, heshima kuu zaidi ya heshima, amaraso ya Yesu, damu ya Yesu. Uzagerageze kubitekereza, jaribu kufikiria, wumve iki Imana yagutanzeho, uelewe kile Yesu alichokitoa kwako. Twebwe twakuriye mu Rwanda, sisi tulikomalia Rwanda, ariko tukagira ibibazo byinshi, lakini tukawa na matatizo mengi. Noneho bukeye, ilipo kuja siku nyingine, walikuwa wanatutendea mambo yasiyo mema, wanakutusi, wanakutoa kazini. Noneho bukeye Imana inambwira ngo biriya ntibikaguhangayiki. Alafu Mungu akaniambia haya yasikuhangaikishe, naguhaya agaciro, nimekupea heshima, wewe uri umwana wanjye, wewe ni mtoto wangu. Uzagutuka, atakaye kutusi, uje umuseka, mcheke. Noneho rimwe, siku moja muri 92 inkotanyi zaratebwe, twagize ibibazo bikomeye cyane. Kotanyi wakati wamekuja na vita ndipo tumekuwa na shida kubwa. Mwese wari ufite indangamuntu yanditsemo Tutsi yarafite ibibazo. Kila mtu ambaye alikuwa na kitambulisho inaandikwa Tutsi alikuwa na tatizo. Umusirikare afata indangamuntu yanjye, mwanajeshi akachukua kitambulisho changu, habaga handitsemo amoko. Kulikuwa kumeandikwa sasa kabila, sitwa bagasiba ibindi bagasigazamo ubwabo. Kulikuwa kumeandikwa Tutsi, Hutu, alafu wanafuta vingine wanabarikisha. Akaangalia kitambulisho changu, aishira mu mufuka, akaweka mfukoni, akontrola abandi, akaweza kuangalia wengine, kuresearch wengine, alafu akarudi. Akaniambia, kukwindanga muntu yawe irimo mwanda, mbona kitambulisho chako kina uchafu? Nikamwambia lakini mpaguruka mu gitondo, nilipo amuka asubuhi, nta mwanda warurimo, hakukuwa na uchafu. Ubwo simbuza ona itanze kuri barriere, edha nimetoa kwa mpaka. Umwe muri bagenzi bawe bafite umwanda ku ntoki, mmoja kati ya wale ndugu zako ambao wana uchafu, akawushiramo, akaweka kwa kitambulisho changu, undi nta warurimo, lakini haikuwa na uchafu. Sivyo mubwira wa kiguryo. Akasema si hiyo ninakwambia wewe mjinga. Nawe mbija bindi. Nikamwambia ni hiyo. Sebiria nabikora wiki. Je, hayo ninaweza kufanya nini? Iyo Imana imbwira ko nzavukira hano, Mungu angeliniambia ningezaliwa hapa muri iki gihugu cyanyu, katika hii nchi yenu, nayikuyibwira, ningelimwambia ikanshyira mu ruhande, aniweke kwa kundi, aho indangamuntu yanjye itazajya mu mwanda, pahali kitambulisho changu hakitaingia uchafu. Mwese ko navukiye hano, mbona nimezaliwa hapa, aba ntarabisabye na si kuomba, mbikore wiki, nitafanyaje? Arandeba, akaniangalia, nguru murokoresha, akasema wewe ni mwokovu. Nikasema yes. Ansunikira indangamuntu, akanipea kitambulisho, ngaho nikigeni kandi muje mudusengera, akasema enda na tena mutuombe. Nikamwambia sawa. Hari umuntu asaka kugusuzugura ukamwereka kudasuzuguritse. Kuna wakati mtu anataka kukudharau lakini unamuonyesha wewe udharaulike. Kwa sababu heshima yangu si wewe unayenipea. Agaciro kanje, heshima yangu si masomo yanayonipa. Agaciro kanje, heshima yangu si imyenda namba ika, si vazi ninayovaa. Agaciro kanje, heshima yangu si modoka ngenda, si gari ninayotembelea. Heshima yangu si inzu ntuyemo, si boma ninayo. Heshima yangu na maraso ya Yesu Imana yantanze, ni damu ya Yesu Mungu aliyoitoa kwa wokovu yangu. Kwa sababu ukishaelewa hayo,
ugenda mu nzira wumva ufite agaciro. Unatembea njiani ukisikia ukiwa na heshima. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo, ndiposa Paulo akasema umunsi wo gukirizwamo, siku ya kuokolewa, umunsi wo kwemererwamo, siku ya kukubaliwa, ubanziriza, inaanziwa agaciro kacu, heshima yetu. Haleluya, haleluya. Icyakabiri tuba dufite rero noneho, pili ambayo tunayo ni kurinda agaciro kacu, ni kuweza kuchunga vizuri heshima yetu. Kuchunga vizuri agaciro kacu, heshima yetu. Niyo mpamvu Paulo hano yaranditse, ndiposa Paulo akaandika, aravuga ngo twebwe, akasema sisi twihesha agaciro, tunajiheshimisha, twaba mu makuba, tukiwa kwenye dhiki, twaba mu mibabaro, tukiwa kwenye matatizo, twaba mu byago, tukiwa kwenye dhiki, twaba mu nzu y'imbohe, tukiwa kwenye vifungo, twaba mu midugararo, tukiwa kwenye mapigo, tukiwa kwenye matatizo, tugenda twihesha agaciro, tunaenda tukipea sifa njema. Kirero nicyo nita kuba umukristo udahindurwa n'ibintu. Hiyo ndiyo ninayoita mkristo ambaye abadilishwe na nyakati. Muri 90 katika miaka ya 90 nibwo naguze iyi mpeta, ndipo nimenunua pete hii nambaye ku rutoki, ambayo nimeivaa kwa mkono. ntabwo njya nyikuramo, siwezi kuitoa. Munabirebye nayo yiciriye umwanya, yakasi kibanzi tura ku rutoki rwanyu. Mkiangalia vizuri ni kama imeweka kovu kwa kidole changu. Imaze imyaka 33 iba kuri rutoki. Imemaliza miaka 33 ikiwa kwa kidole hiki. Ariko icyo nere kubabwira sicyo. Lakini kile nataka kuambia si. Kwa yarabagiranaga nkiyigura. Wakati ilikuwa nimenunua ilikuwa imelemele na nemelemeta. Nuno munsi ni kwirabagirana. Hadi wa leo ndivyo inamelemeta. Konja kuyigura. Wakati nitaka kununua, aho nayiguze barambwe ngo iyi ni zahabu pure. Pahali ninunua wamesema hii ni dhahabu kamilifu. Ngo ikizakubwira ko ari zahabu pure. Kitakacho kuonyesha kuwa hii ni dhahabu kamilifu. Ngo ndi imyaka iciyeho. Hata miaka ikienda, ntabwo icuya. Haiwezi kuparara. Uzayikarabana, utaweza kunawa nayo, hajeho isabuni. Kuingie sabuni, nuyihanagura, ukiosha, komeza irabagirana. Itaendelea kumelemeta. Uzayikorana, utatumika nayo, uterura ibintu, unyakue vitu, nuyihanagura, ukiipanguza, komeza irabagirana. Iendelee kumelemeta. Niko bimeze. Hivyo ndivyo ilivyo. Hihindurwa nibihe. Haibadilishwi na nyakati. Natwe niko tugomba kumenya. Hivyo sisi pia tunafaa kuwa hivyo. Nusonza, ukiwa na njaa, we kwiba. Usiibe. Niba gutera umujinya, wakikuletea hasira, usipige kelele. Nuhura n'abagore, usikipatana na wake, ukipatana na waume, usiusherati. Iyo umubiri wabo kurusha, hata mwili ukikuchosha, ni ikibazo, ni shida. Uzi Satani azubwenge. Unajua shetani ana akili. Aragenda akagufata wa munsi wumva. Anaenda anakuchukua siku ile unasikia. Ibibazo byabaye byinshi mu mubiri. Matatizo yamekuwa mengi kwa mwili. Akakuzanira igisubizo. Alafu anakuletea jibu. None umuntu yazagwa. Mtu akianguka. Ngwereka pastor. Pastor. Ngo iyi mibiri iraturusha. Hii mibiri inatuchosha. Ngo na Satani akatugerageza. Hata shetani pia utujaribu. None simbwibwira ngo Imana yatuje gusambana itabizi ko imibiri zaturusha. Unadhani Mungu ametukataza kusherati asipojua ya kuwa mili itatujaribu? Na unesha urugamba atarwanye. Hakuna yule anaweza kushinda vita bila kupigana. Hello. Ariko mwebwe muri beza ntabwo uje mu. Lakini nyinyi mko sawa, hamwezi kufanya hayo. Usabantu wangana gutya. Je, watu kama hawa? Basa namwe. Wanaofanana kama ninyi? Beza nkamwe. Wazuri kama nyinyi? Basambana. Wanaweza kufanya usherati? Wewe ntabwo mwabikora. Hamwezi kufanya hayo. Ariko rero, lakini ni wacu Kigali, na hata kwetu Kigali, abo babikora, hawa wanaofanya basa namwe, wanafanana na ninyi. Namwe mushobora kuba mubikora. Na ninyi inawezekana mnaweza kufanya. Kandi Yesu abareba. Na Yesu anawaangalia. Jurinda agaciro kawe. Linda heshima yako. Abo twateranye ejo. Pahali tumeshiriki jana. Cyangwa ejo bundi sinibuka. Ama juzi sikumbuki. Iwacu kwetu twagiraga amagambo. Tulikuwa na maneno akomeye cyane. Maneno mazito. Yitwa kuba imfura. Ambayo ni kuwa muungwana. No mu Banyamulenge habaye imfura. Na hata kwa Banyamulenge kuna muungwana. Huyu mtu ni muungwana. Niwaliza wazee ni wabizi neza. Cyane waulize wazee. Hapa kuna muungwana. Abantu b'imfura. Watu wa muungwana. Iwacu no barakure ngo umuntu w'imfura. Kwetu wanasema mtu muungwana. Ubupfura. Ungwana. Ngo imfura. Muungwana. Imfura. Muungwana. Irasonza ntiyibe. Atapatwa na njaa lakini asiibe. Haleluya. Haleluya. Murasezerana ntiguhemukire. Mtaagana lakini hawezi kukusaliti. Muragendana ntigusike. Tatembea na yeye lakini asikuache. Murasangira ntigucuri. Mtakula pamoja lakini asikumalizie. Murafika kurerera. Unaweza kufa lakini abaki akikulelea. Iyo ni imfura. Huyo ni muungwana. Ariko naritegereje. Lakini nimeangalia. Rero twageza aho turabihindura. Lakini tumefika hapo tukabadilisha. Njambo mukwe mukuru mu bukwe. Mimi nakuwa bwana harusi katika harusi. Urabiza abantu abo twita bakwe bakuru. Wale ambao tunaitwa bwana harusi wakuu. Mwamfura ziterani ahangaha. Ninyi waungwana mlioshiriki hapa. Twari tuje kubasaba umugeni. Tulikuwa tumekuja kuomba bibi harusi. Ukiangalia hao waungwana.
nkazicishamo ijisho, unawaangalia kwa macho, niriya mfura ndayizi, unasema huyu mungwana namjua, ica umugore inyuma, yeye anapita nyuma ya mkewe, niriya ndayizi, na hata huyo mungwana namjua, yari abana ba mukuru wayo, amekula watoto wa mkubwa wake, iriya yindi ndayizi, huyo mungwana pia tena namjua, ikora matiku ku kazi, yeye ana mabishano kwa kazi, iriya ndindi ndayizi, huyo mungwana pia mwingine namjua, yambuye umuntu, ameweza kumuiba hiya mtu, ubupfura bwarashize, uungwana umeisha, busigara ahantu hamwe, ikabaki pahali pamoja. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema, Zaburi ya 16, Zaburi ya 16 umurongo wa 3, mstari wa 3, abera bo mwisi, wale wenye haki wa dunia, mu yandi magambo abubaha Imana, wale ambao wanamheshimu Mungu, nizo mfura zisigaye zonyine, hao ndio wangwana waliobaki peke yao, kuko iyo ubaha Imana, kwa sababu ukimheshimu Mungu ubupfura bwiza, ungwana unakuja. Haleluya. Iyo ubaha Imana, ukimheshimu Mungu uba imfura, unakuwa muungwana. iyo ubaha Imana, ukimheshimu Mungu usangira n'abandi ntubacure, utakula na wengine usiwamalizie. Ukimheshimu Mungu ugendana n'abandi ntubasige, unatembea na wengine usiwaache. iyo ubaha Imana, ukimheshimu Mungu abantu barasonza ukabagaburira, watu watapatwa na njaa unawalisha. iyo ubaha Imana, ukimheshimu Mungu urakunda ugakunda n'abadakunditse, utapenda hata kupenda wale wasiopendeka. ukimheshimu Mungu urakunda ugakunda n'abakwanga, utapenda wale hata wanakuchukia. iyo ubaha Imana, ukimheshimu Mungu barakuguriza ukishyura, wataweza kukupea pesa na unalipa. Ukimheshimu Mungu, wibwiriza abandi batibwiriza, kuna yale utajiambia wengine hawawezi kuyajua. Haleluya. Haleluya. Ukaba imfura, wewe unakuwa muungwana. Imana ikavuga ngo, na Mungu anasema imfura nishimira wale ambao Mungu anawafurahia, abera bo mwisi, wale wenye haki wa dunia, nibo mfura bonyine, hao ndio maungwana ambao Mungu anawafurahia. Zaburi ya 16 umurongo wa 3, Zaburi 16 mstari wa 3. Haleluya. Amen. Imana idutegere ibyo basogokuruza bavugaga, hao ambao mababu zetu walikuwa wanasema, Imana yatubwira ngo nicyo mugomba kuba cyo. Mungu anasema hicho ndicho mnafaa kuwa. Ugahuza ubutumwa n'umuco, unaunganisha okovu pia na mila. Na wacha niwaambie jambo moja, ejo nabibwiye abandi, jana nimewaambia wengine, ntabwo Bibiliya ikosorwa n'umuco. Biblia haikosolewi na mila. Hari amakosa dukora y'imico, kuna makosa ambayo tunafanya ya mila. Hari abagabo bakubita abagore ngo ni muco, kuna wale wazee ambao wanachapa wake zao eti ni mila. Hari abantu basambana ngo ni umuco, kuna wale wanaofanya usherati eti ni mila. Twebwe aho twakuriye, sisi pale tumekomalia, byari byemeye gusambana n'umugore wa mukuru wawe, ilikuwa inakubalika kusherati na mke wa ndugu yako, umugore wa mubyara wawe, mke ya kazini yako. Bana bitaga abagore bacu, walikuwa wanawaita wake zetu. Kumva nta cyaha kirimo gusambana, na unasikia hamna dhambi ya kusherati na mke wa ndugu yako, kandi n'ubira cyariho, na hata waleo ipo. Ntabwo umuco usimbura ijambo ry'Imana. Mila haiwezi kubadilisha neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rikosora umuco. Neno la Mungu linakuja kukosoa mila. Niyo umuco wabikwemerera, hata kama mila ikukubalishe. Iyi Imana itabikwemerera, lakini kama Mungu hajakukubalia, ubikora, usifanye. Kuko ijambo ry'Imana rikosora umuco. Kwa sababu neno la Mungu linakuja kukosoa mila. Kwa sababu mila ina dhambi. Ariko ijambo ry'Imana riragukosora. Lakini neno la Mungu linakuja kukosoa mila. Hakavamo rero ikintu kivuga ngo, inatoka neno lisemalo, imfura nyamfura, wale wenye haki nizumvira Imana, ni wale watakatifu, ni wale wanaomtii Mungu. Haleluya. Haleluya. Icya tatu, kugira ngo ibyo byose bishoboke, ili mambo hayo yawezekane, icyo ngiye gusorezaho, kile ambacho tunataka kutamatisha. Paulo aratubwira ngo, Paulo akasema, umurongo wa 8, mstari wa 8, oya, umurongo wa 7, mstari wa 7, cyangwa duhere kuri 6, dufite umutima uboneye, tukiwa na moyo safi, dufite ubwenge, tukiwa na hekima, tutarambirwa, tukiwe na saburi, tugira neza, tukiwa watenda wema, dufite umwuka wera, tukiwa na Roho Mtakatifu, dufite n'urukundo rutaryarya, tukiwa na upendo usio na unafiki, dufite ijambo ry'ukuri, tukiwa na neno la ukweli, dufite imbaraga z'Imana, tukiwa na nguvu za Mungu, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, na tukiwa na silaha za wenye haki kuume na kushoto. Iki nicyo kizadushoboza. Hiki ndicho kitakachotuwezesha. Kuri ikintu cyiza cyo kuba umuntu w'Imana, kitu kizuri kuwa mtu wa Mungu, dufite ibintu bidushoboza. kuna mambo ambayo yanatuwezesha. Cyambere kidushoboza, kwanza kinachotuwezesha ijambo ry'ukuri, ni neno la ukweli. Ngo abana bamwe, watoto wamoja bigeze gukora ikintu cy'ikivumvuri, wamewahi kufanya kitu ambacho ni dudu kama hiyo. Noneho baragenda bashaka udusimba dutandukanye, alafu wakaenda wakatafuta vidudu mbalimbali. Bari bafite umwarimu w'umuhanga mu dusimba, walikuwa na mwalimu mshujaa katika vidudu. Abiga muri za university murabizi hari abantu b'abahanga babazi utuntu tw'udusimba
Wale ambao wanasoma katika chuo wanajua vitu za vidudu, aina za vidudu. Aravuga turiya mugabo tuzamutega umutego. Wakasema tutamuwekelea mtego Kandi tuzamufata. na tutaweza kumshika haraka. Baragenda bafata udusimba dutandukanye. Wakaenda wakachukua vidudu mbalimbali. Batema gasimba kama umutwe wako bawashira ha. Wakaweza kukata kichwa cha kidudu kimoja wakaweka hapo. Kandi gasimba wakati igihimba cyako bashira iruhande. Wakakata kiini cha kidudu kingine wakaweka hapo. Kandi gasimba bashiraho amaguru yako. Kidudu kingine wakaleta miguu wake. Kandi gasimba bashiraho mababa yako. Alafu wakaleta bawa la kidudu kingine wakaweka hapo. Hama gasimba kihari. Na ikakuja kidudu kingine ambacho ni cha aina nyingine. Baragatwara. Alafu wakaleta kidudu hicho. Wakamwambia profesa, hano tuwafita gasimba. Hapa tuna dudu. Kadushobeye. Na tumechanganyikiwa. Twarebye amaguru yako. Tumeangalia miguu yake. Dusanga ntahuye n'igihimba. Tukapata haiendani na mwili. Tukaangalia mwili. Dusanga ntigihuye n'umutwe. Tukapata haiambatani na kichwa. Twayobewe familia yaka gasimba. Tumekosa aina ya kidudu hiki. Twayobewe izina ryako. Tumekosa jina lake. Turakakuzaniye ngo tubwire. Tumekuletea utuambie. Arakareba aravuga atari kwa gasimba ndakazi jewe. Akaangalia akasema hii dudu mimi najua. Tangira kuvuga twamufashe. Akaanza akasema twamufashe. Tukasema tutamshika huyu. Ati nimwihangane ho gatoya. Vumilia kidogo. Aragenda ajya mu biro bye. Akaenda kwa ofisi yake. Azana rupe magnifying glass. Akaleta rupe ni kitu iyo ugishyize ku kintu kiba kinini. Ukiweka kwa kitu inajifanya kubwa. Akubiseho gutya arakurura. Akaleta darubini akaweza kuifuruta. Abona glue ifatanije umutwe n'igihimba. Akaona hiyo glue ambayo inaunganisha kichwa na mwili. Ifatanishije mababa. Akaangalia pia akaona glue ambayo inaunganisha mabawa. Akuraho rupe. Alafu akatoa hiyo darubini. Akasema hii kidudu. Familia yake ndaizi. Aina yake najua. Ni izina ryacyo ndaizi. Na hata jina najua. Profesa. Kitwa ngwiki. Inaitwaje? Ati ni igihimbano. Hii ni kitu ya kutengenezwa. Buriya rero ibintu byose. Kila kitu. Nushaka kumenya ukuri kwabyo. Ukitaka kujua ukweli wake. Jya ubicisha muri iri jambo. Pitisha kwa hii neno. Umuntu navuga ikintu. Mtu akisema jambo. Niyo yaba ari pastori. Hata awe mchungaji. Kivuguruza iri jambo. Ambayo inapingana na neno hili. Ujye uti pastor. Mwambie pastor. Icyo kintu. Hiyo kitu. Ntabwo ari ukuri. Hiyo si ukweli. Ni igihimbano. Hii ni kitu cha kutengeneza. Dufite ijambo. Kwa sababu sisi tuna neno la ukweli. Hili ndilo neno litakayokuambia. Ifura nyamfuru kugenda. Muungwana wa ukweli vile anatembea. Ndilo litakuambia. Umugabo nyamugabo wari we. Mume wa ukweli vile animule. Hili neno ndilo litakuambia. Umugore nyamugore wari we. Mke wa ukweli vile alivyo. Hili neno ndilo litakuambia. Kijana wa ukweli vile alivyo. Kuko iri ni ijambo ry'ukuri. Kwa sababu hili ni neno la ukweli. Haleluya. Kera nyine umuseribateri. Huko zamani nikiwa single. Maze gukizwa. Wakati nimeokoka. Natangiye gusengera umugore. Nimeanza kuombea mke. Imana uzanshakira umugore. Mungu nipe mke. Hari ubwoko butatu bw'abagore ntashobora. Kuna aina tatu ya wake siwezi. N'ubu mfite imyaka 65. Na hata wa sasa nina miaka 65. Ubwoko butatu. Kuna aina tatu ya wake. Kuva ndi muto. Tangu nikiwa mdogo. Nilikuwa naogopa. Na wari mumwe muri mwebwe ubwo ariko nta wabarimo. Kama kuna yule ndani yenyu lakini nadhani hamna. Ubwoko butatu. Aina tatu. Kategori ya mbere. Kundi la kwanza. Umugore w'umunyamahane. Mke ambaye ni wa mabishano. Natinyaga umugore w'umunyamahane. Nilikuwa namuogopa mke wa mabishano. Nuzanshakira umugore. Mungu ukinitafutia mke. Uzandinde umugore w'umunyamahane. Uniadhari na mke wa mabishano. Kategori ya kabiri. Ya pili. Ntashobora. Hawezi. Uzandinde umugore usambana. Uniadhari mke ambaye ni msherati. Abagabo bari hano muzambwira umuntu ukunda umugore usambana nzamubaza ukuntu we yabigenje. Wazee walioko hapa mniambie yule ambaye anapenda mke msherati. Kategori ya gatatu. Kundi la tatu. Uzandinde umugore unyinzoga. Uniadhari mke ambaye anakunywa pombe. Muri muzi bana umva unshakira umugore kandi kila siku nilikuwa namwambia Mungu unitafutie mke asiye kama huwa. Azaza vuya washaka. Akuja akitoka pale anatoka. Akwaza wasana neza mukundi. Lakini awe na sura nzuri nimpende. Twavukiye wakundaga abagore bese. Pale tumezaliwa walikuwa wanapenda wake wazuri. Uri abantu biwacu munka. Watu wa kwetu huko kwa ngombe. Bagiraga ibintu bibiri birata. Kuna mama wawili walikuwa wanajivunia. Umugabo yirataga umugore we. Alikuwa anajisifia mkewe. Kawa nubwo bateranya ati haguruka wakure uri mwiza. Anasema simama kuangalia wewe ni mrembo. Abagore bese. Wake warembo. Tukiratinga. Tunajisifu ngombe. Waba ufite imfizi byo bikaba ibindi. Ukiwa na ndume hiyo inakuwa mengine. Rero gayabwira abantu azaturuka abashaka. Kwa naambia Mungu atoke pale anatoka. Azaba ari mwiza. Lakini awe mrembo. Ariko uzongereho na biriya bitatu. Lakini ongeze hayo matatu pia. Adasinda.
asiwe mlevi, asiwe msherati, asiwe mtu wa mabishano. Alafu siku moja Mungu akaja karibu nami nikiomba kabisa, lakini hiyo makelele unayokuja nayo mbele yangu, wewe unaona naweza kukuunganisha wewe? Mbona mimi nimeokoka, ninakosa nini? Banza ugende ufatira ijambo, nenda ukachukue neno hili, ubanze wije umugabo nshaka kwasa, ujifunze mume nayo mtaji anakaje. Tugiye nanditse igitabo, wakati huo nimeandika kitabu, ariko nagisohoye ejo bundi, lakini nimekitoa juzi, kitwa umugabo mu mugambi w'Imana, ambacho kinaitwa mume katika lengo la Mungu. Umugabo nk'uko Imana imushaka, mume kama vile Mungu anataka, urangwa n'ibintu nka bitanu, ambaye anaonyesha na mambo matano, umukunzi w'umugore we, ambaye ni mpenzi wa mkewe. Kirera abagabo benshi bashobora kugitsindwa, hii waume wengi wanaweza kushinda. Umukunzi w'umugore we, ambaye ni mpenzi wa mkewe. Ngo bagabo, waume, mukunda abagore banyu, wapendeni wake zenyu Kristo yakunze itorero, kama vile Kristo alivyopenda kanisa akaryitangira, na akaweza kujitoa kwa ajili yake ili aweze kujipelekea, lisiwe na kosa lolote ama uchafu wowote. Yesu ufata umugore wawe ujye umunezeza ku buryo atagira ibintu by'iminkanyari, uchukue mke wako umfurahishe mpaka asiwe na kosa lolote. La ndacyandika, nikaandika. Ikindi ushaka niki? Kingine unachokihitaji ni nini? Kristo umutambyi w'urugo rwawe, ambaye ni kuhani wa familia yako. Niwe ugomba kurusengesha, wewe ndiye unafaa kuombea na kulitetea kwa Mungu. Nikaandika. Umugabo, mume, umurengezi w'urugo rwawe, ambaye ni msaidizi wa baba lake. Vita zote zitakazokuja, yeye ndiye kinga. Hari ikintu ushaka kubwira abantu, kuna kitu nataka kuambia watu. Sinzi impamvu urugero runje mara kubwo rwaje reka, sijui kwa nini mfano huu umekuja, lakini wacha ni utoe. Abagabo benshi, wazee wengi, iyo umugore yagiranye ibibazo na barumuna be, mke akiwa na matatizo na ndugu zake, ahitamo kujya ku ruhande rwa barumuna be, anaenda kwa nafasi ya ndugu zake ama sister zake, ndetse na mama we na hata mama yake. Dirya ni kosa rikomeye, hiyo ni kosa kuu. Ibyo ni Imana yabinyigishije, hiyo ni Mungu amenifunza. Mama mbyara, mama anayenizaa, turabana, tunakaa na yeye, ariko iyi mpeta, lakini hii pete nta nimwe mfitanye nawe, hatuna hata moja na yeye. Iyi mpeta, hii pete nyambara, nikivaa, nararahiye, nimeapa ngo uyu mugore, huu mke nzamukunda, nitampenda, nzamukuyakuya, nitamjali cyiza no mu bibi, kwa mema na mabaya, cyangwa ari muzima, akiwa mgonjwa ama mzima, kwa utajiri na umaskini. Iyo ndahiro ntayo nigeze ndahirana na mama. Hiyo kiapo sijaiapa kwa mama yangu, ntayo nigeze ndahirana na murumuna wanjye, sijaiapa kwa ndugu yangu. Murumuna wanjye aramutsaje, ndugu yangu akija, akazana kayogi mu rugo, analeta kelele kwa nyumba, nawe numva petit frère, namwambia ndugu yangu, aha ni wanjye na madamu, hapa ni kwangu na mke wangu, gerageza ugabanya kanwa, tafuta upunguze mdomo, gerageza ugabanya kanwa, punguza mdomo, kuko nta sezerano mfitanye nawe, kwa sababu sina agano na wewe. Uzi impamvu? Unajua kwa nini? Ijambo nasomye, neno nililolisoma limeniambia umugabo azasiga se na nyina, mume atamwacha mamake na babake, n'umugore wa karamata, aishi na mkewe milele. Hello. Ubwo hari Imana irimo kubwira, kuna yule Mungu anamwambia umugabo, mume, ariko reka ngaro iri jambo, iri neno niryo riduha agaciro, ndilo linatupa heshima, kuko na ya mico yacu rirayikosora, kwa sababu hata hizo mila zetu anakosoa. Umugabo, mume, umutambyi w'urugo rwe, ambaye ni kuhani wa jamii yake, ambaye ni mpenzi wa mkewe, ambaye ni msaidizi, kinga ya boma lake, umuhashi, ambaye ndiye atakayetafutie. Umugabo wita ku rugo rwe ntirusonze, yule ambaye anajali boma lake lisipatwe na njaa. Nubura umugabo uri aho ngaho, kama wewe ni mume ambaye yuko hapo, sinzi jambo nigize numvise mugira umunebwe hariya mu mwita umuki, mzaifu mnamuhitaje? Umushango, umugabo w'umushango, mume ambaye ni mzaifu muri gahunda y'Imana, kwa kazi ya Mungu, ntabwo ari umugabo, huyo si mume. Umushango, mzaifu, niba ugiye kuba umugabo, kama unataka kuwa mume, uzaba uri ready guhahira urugo rwawe ukarwitaho, uwe ready kutafutia boma lako. Kama ufanye, Paulo yandikiye Timotheo, Paulo akamwandikia Timotheo, amwambia ngo ubwo ugiye inyuma y'abapagani, akamwambia wewe umeenda nyuma ya wasiokoka. Haleluya, haleluya. Cya tano, umurezi w'abana be, ambaye ni mlezi wa watoto wake. Umurezi, kurera abana bawe nyine ukabaha umurongo, kuwalea watoto wake na kuwapa line. Iri jambo rero, hili neno, muri domene zose, katika kila kundi ambaye unataka kujiheshimisha. Niba uri umugabo, kama wewe ni mume,
Lirakubwira umugabo nyamugabo. Linakuambia mume wa ukweli. Niba uri umugore, kama ni mke, lirakubwira umugore nyamugore. nakwambia mke kamilifu. Nabwiye madamu wanjye. Nimwambia mke wangu. Yewe nanditse umugabo mu mugambi w'Imana. Mimi nimeandika mume kwa lengo la Mungu. Unisaidie. Nanjye nkufashe. Nami nikusaidie. Wandike umugore mu mugambi w'Imana. Uandike mke kwa lengo la Mungu. Kugira ngo n'abagore tujye tubabwira ariko. Ili wamama pia tuwaambie. Kuko nao bafite ikimani bavugaho. Kwa sababu pia kuna kile Mungu anasema kwao. Kwa hili neno. Amen. Amen. Hanyuma ikindi dufite. Kingine ambacho tunacho. Paulo amesema dufite imbaraga z'Imana, tukiwa na nguvu za Mungu, dufite umwuka wera, tukiwa na Roho Mtakatifu. Turaza kubyiga nyuma ya saa sita. Tutakuja kusoma baada ya saa sita. Nibyo turi burangirize. Kwa sababu hiyo ndio tutakuja kumalizia. Nataka gusoreza ku mwuka wera. Nataka kutamatisha kwa Roho Mtakatifu. Abari buze nyuma ya saa sita. Wale watakao kuja nyuma ya saa sita. Tazungumza sana. Ariko Yesu yaravuze ngo, lakini Yesu amesema amaze kwigisha abigishwa be bose, alipomaliza kuwafunza wanafunzi wake, ikintu gisigaye ni kimwe. Akasema kinachobaki ni kimoja. Murindire Yerusalemu. Ngojeni Yerusalemu. Mwibwire ngo mugende. Msitoke Yerusalemu. Mngoje. Muzahabwa imbaraga. Mtapewa nguvu. Umwuka wera. Roho Mtakatifu akiwakujilia. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Kadusoreza ahangaha. Tumalizie hapa. Ariko twibukire ijambo. Lakini tumalizie kwa neno hili. Abakristo bihesha agaciro. Wakristo wanaojiheshimisha. Abakristo bahesha Imana. Wanaomupa Mungu sifa njema. Utahani iryo jambo. Enda na neno hilo. Kandi niba wumvise hari kimani kubwira. Na kama umesikia kuna kile Mungu amekuambia. Niba wumvise umwuka avugana nawe. Kama Roho amezungumza na wewe. Akakubwira ngo hari ikintu ugomba guhindura. Anakuambia kuna kile unafaa kubadilisha. Kuna kile unafaa kubadilisha. Kuna kile unafaa kuweka kwa line. Igihe dusenga Imana. Nenda ukaombe Mungu. Zamura ikiganza cyawe. Nyosha mkono wako. Ubwira Imana ngo Mana. Ambia Mungu Mungu. Hari ijambo numvise uyu munsi. Kuna neno nililosikia leo. Hari ijambo rikoze ku mutima. Kuna neno nililogusa moyo wangu. Hari ijambo rinyemeje. Kuna neno nilionikubalisha. Na kuna vile nataka kubadilisha. Kwa hivyo nataka kufanya. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Tunakusifu mfalme wetu Yesu Kristo. Urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe. Angalia mikono yote iliyonyoshwa mbele zako. Umanure cya kiganza bateyemo umusumari. Uweze kushusha mkono waliorusha msumari. Kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa sababu ya mienendo yetu. Chukua mikono hii yote. Na wale ambao hawajanyosha mikono, zungumza na kila mtu. Badilisha maisha yake ili atoke Mkristo, aweze kutoka mtumishi wako ambaye hana aibu, atoke mtumishi wako ambaye anajiheshimisha, atoke Mkristo ambaye anapea sifa njema jina lako. Wacha Roho Mtakatifu ziweze kushuka hapa, kwa sababu Baba umetuambia Roho akija atawakubalisha watu ya dhambi na ya hukumu na ya kwenye wenye haki. Roho Mtakatifu, tembea katika watu wako, uzungumze na kila mtu, umkubalishe kila mtu, ukubalishe vijana, wakubalishe wabinti, kubalishe wazee, kubalishe wake, kubalishe wakongwe, kubalishe wanyanya, hao watoto, kila mtu aende akikutii na akuheshimishe na ajiheshimishe. Jina lako liheshimiwe, falme wako uje, taifa lako lifurahie. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Imani ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Ongeza makofi.